اعلان همی که استاد ما در همی مسئله خوراکوری همی چیزایی که магазин میگیریم میخریم کو ما همی خیلی شید همی ساستوای اول ترکیب همو چیه که میخریم خیلی شید уже میخونم уже چند چیزایی که حرام است و همونجا دیدم دام якмыш ҳамин як намуд краситель ҳаст, як намуд краситель ҳаст, хеле ранг мекунад ҳамун чизои хӯрокара, номаш кармин ва аз як намуд кашенил мегӯянд, як намуд ҳашарот аз ҳамун тайёр мешавад ва чизака ҳаром аст охир. ҳамун тарафҳои ҳамун вай Перу ҳамун ҷода вайра парвариш мекунанд. Дар бисёри вай ҳамин хӯрокҳои ҳамин печения, ҳамин вафли, ҳамин вай рулет, шоколад, бисёр чизое ки ба ҳамин ранги сурх тайёр мешаванд дар ҳамун таркиби ҳавоё ҳастанд. ҳатто дар ҳамун таркиби йогурту всякие ҳамиё ҳастанд. ҳамин чизҳоро мо дар Россия қарор дорем, бисёр чизҳоро ман мебинам ҳамиёро ва ҳамин чизҳо дар Тоҷикистон ҳам ҳастанд. ҳамин хӯрокҳо дуруст. мақсад ки устод хай мо ҳамчун мусулмон чие ки медонем бояд ба дигоҳ бирасонем. Дуруст. бародарони исломимон ки штоб ҳавоёам чӣ шаванда ҳами бихонанда ҳар як чие мегиранд имина ҳамун ранги сурх метиҳад ҳавай чиз ва ба тоҷикиё ки ба арабӣ ба фикрам қирмизиш мегӯянд ва ҳамун чиз чӣ хеле аста ки арзон ба фикрам дар бисёр ҷо истифода мекунанд. این چیز یک кетчуп و майонез و این چیزا همشان ضررش است. یعنی همشان خیمیکات هر چیزای ضرر آور در ترکیبش آمیخته. بنابراین دکترها طبیبها وصیت نمیکنن، این توصیه نمیتونن این طعامای خوردن. بنابراین ترقیات یعنی از استفاده از خیمیایی و پیشروی ها گاه‌ها برای آدم ضرر آورد. بنابراین اصلی چیزا همه چیزا با اصلی خودش بهتر است. همون زمینی که با 20 لیتری و به این مواد خیمیایی تربیه می‌یابد که مثلا سیب‌های کلان نوک‌های کلان کیر نمی‌خوردگی اونا همون بسیار سلیتری بسیار استفاده میکنن، مواد خیمیایی استفاده میکنن، مزه‌ش هم نیست. همون سیبچه‌های معده‌ای که عقشلاق بیچاره کمبغلا کیر خوردگی میبه انا به مزه، انا فایده‌ناک. یعنی باید با مجبور هستیم به اصل خود برگردیم. یعنی چیزی طبیعی این ضررش. این چیزایی که من برادر از ذکر کرد همین چیزا ترکیبش هم ضرر آور مواد هست برادر. کسی خواهد استفاده بره، کسی خواهد احتیاط کنه. همینه با پولش جمع کنه حال آینده داروی تبابت میکنه. نه اما بهترین حالت آدم غذای خودش سلامت کنه. دوام تید برادر. استاد همین کارمین در بعضی ساستای بعضی چو کارمین نوشتگی خودش با داره کد داره. 120 даёт шогиран одамо штоб дидан ҳамира код чаё ки менависанд ки кармин менависанд. И якум устод. Дуюм устод хай желатина бисёриҳо медонанд ки ай хук тайёр мешавад, ай кармин опаснитар аст желатин. Вай ҳам дар состави бисёр чиё ҳаст. Иминам чокопай мегӯянд намуд вай аст. Дар состави вай аст. И ду устод. Сеюм устод да ҳамин этиловый спирт ҳастае ку этиловый спирт ё ки коньяк ё ки вино ман ин се чиза дидум дар таркиби бисёр шоколадҳо ҳастае, рулет ҳастае, рулетҳо ҳастае. мақсад чизое ки номбар кардам ҳамиё ҳамаш қариб ҳастанд. ҳамиёро эҳтиёт ҳозир ҳамин тоҷикои мо аксараш мана меваи хушк мефурӯшад дар бозори Россия. یک بار فکر نمیکنید که شما پشتی میوه خشک بای شدید. اینقدر میلیونر و پولدارای زیاد تاجیکا دارن سرچشمه همین در این مسئله تاجیکا یکم جا هستن در تمام دنیا میشود گفت. در مسئله سوخه فروختی تاجیکا در دنیا یکم جا هستن در خرید و فروشش. خب برای چی همین بازاری سوخه فروختی گرم است؟ همین اروسا آمده میخره. و برای آنکه این چیزا همش فایده‌ناک است برادرها. شما اگر خواهید که یعنی که شیرینی خورید همون زردآلو تام، خرمای همین فینیک، میزی که میفروشید یعنی همش ترکیبش پوری قند است. عسل چون میکنید همین چیزای خیمیکت و چیزای ضرر آور خود، چیزای اصلی خودتون رو برگردید. اینا فایده ناگه. درست است که قیمت است، لیکن هم پولی داروها که حساب کنید دغری میشه داخل. آینده کسل میشید. من همین چیپس و من همین کریشکی و من همین چیزو ضرری محض است.
зарари маҳз аст. бояд аз ин хосатан кӯдакҳо, одамои калонам аз ин чизо пурра худдорӣ карда накунед. ино барои саломатӣ, барои аъзоҳои бадани одам зарар дорад. шумо агар моро бовар накунед, табиборо пурсед. табибое ки рост мегӯяд аз рӯи илми медитсина, аз нигоҳи медитсина зарар нашаст, ҳамин ба ту саломатӣ мегӯяд. шариат чизи зарардора нахӯр мегӯяд. барои шумо бадия намехоҳад шариат.